ja sam major Tepić, no mnogi me poznaju i po drugom imenu. Širom Homoljskih planina, moje ime se izgovara s poštovanjem i strahom. Ivan Babejić, gorski car, i najpoznatiji hajduk u Kraljevini Jugoslaviji koji je vladao šumama gotovo 2 decenije. Rodio sam se tamo negde 1896. godine, a babica koja me porodila, seoska vračara, uzviknula je, biće prava ajdučina. I tako je počela moja priča. U školi sam bio miran momak, ali kad je došao rat, ja sam se našao tamo gde je trebalo. Ratovao sam protiv Bugara, a kad su me Bugari zarobili, celo selo je mislilo da sam mrtav, dok sam ja bio u selu Bojniku kod Zdenke, moje nove ljubavnice. Vratio sam se u Homolje, ali umesto u moje selo, otišao sam u šumu i postao ono što sam rođen da budem, hajduk. Ucenjivao sam trgovce, pljačkao bogataše i siromašne. A ponekad sam znao i da odradim koji prljavi poslić za političare. Bio sam hajduk sa najdužim radnim stažom, čitavih 18 godina sam palio i žario. Pripisuju mi se mnoga ubistva, a na kraju su raspisali najveću nagradu ikad za moju glavu, 100.000 dinara. Samo su Nemci kasnije za Tita raspisali veću nagradu. Voleo sam malo da se zajebavam i s pandurima. Slao sam slike sa lepim ženama i čestitkama, ponekad čak i obučen kao žandarma, a u Beogradu sam obilazio poznate kafane, ostavljajući svoje inicijale ispod tanjira. Ali kao što obično biva, hajdučka sudbina je nemilosrdna. Smrt me je sačekala u noći u selu Paljane. Moj hajdučki kolega Draža i ja smo se kretali te vlažne noći kroz gustu šumu ka kući Miše Ilića, Jataka da prespavamo. Kada smo stigli do kuće, Miša nas je primio i smestio u podrum, gde smo planirali prenoćiti. U jednom trenutku nepažnje, dok sam prebirao po novinama u potrazi za vestima o lažnom Babejiću, iznenada je Miša počeo pucati na mene. Pao sam i dok sam ležao na podu, shvatio sam da me je Draža izdao, zajedno sa Mišom, da bi se dočepali nagrade od 100.000 dinara. Ali i posle mog ubistva 1934. godine se dugo pričalo i pevalo o Babejiću, gorskom caru,